Po 2 rokoch pavzi, kvíz Keľoše poznáme predlužuje znimať za radiotelevíziu u Vojvodini. To 14. cyklus kvíza, u ktorým še školjare štrednjih školok zmahajú u znanju o narodoch, ktorí žijú na teritoriji nješkajšej Vojvodini, o narodoch, ktorí tu žili, o ich prešlosci i kulturi. U tohoročnim zmahanju učestvuju ekipi 24 štrednjih školok z teritoriji autonomnej pokrajini Vojvodini. Kvalifikacijni zmahanja še otrimali u Senti, Zombore i Srimskih Karlovcoh, a polufinalne zmahanje zňate včera i Nješka u studiju Dunaj u Petrovaradinu. По правді, коли ми мали часу і за першу час змагання, і за теростоту, ми дуже задовольні, понеже і далі первошкольський рок маємо ще деякі наставні обов'язки, і просто намагалися, щоб ми цовеці, і то приучали і навчали, takže задовольні ми. Najväčšie počeskosci mi boli mena u maljaroch i kompozitoroch, ale najbardziej mi še pačalo toto geografska časť Vojvodiny. Kvíz Keľoše poznáme čas projektu pokrajinskej vlady pod názvu Afirmacija multikulturalizma i toleranciji u Vojvodini miri za mocnjenje medzisobnoho dovirija pri mladih. Kvíz hodno provadzic odješenji na našej televiziji.